institucionalizuje mehanizme civilne, to jeste parlamentarne kontrole nad radom službe državne bezbjednosti, službe javne bezbjednosti, kao i drugih obavještajno-informativnih službi koje djeluju na teritoriji Crne Gore. Poznato je također da su sve te naše inicijative se razbijale o neprobojni zid zvani Demokratska partija socijalista. Uz jedno jedino obrazloženje, za tako nešto ne postoji ustavni osnov. U međuvremenu, eksperti vladajuće partije su, inače raniji glavni negatori ustavne utemeljenosti opozicionih inicijativa, pronašli zagubljeni ustavni osnov. To što niko od njih nije osjetio potrebu da barem malčice pocrveni, stvar je ljudskog karaktera, političkog i elementarnog poštenja i tu ne možemo ništa. Ruku na srce, što bi rekao narod, ni njima nije lako, čas ovako, čas onako. Sve u svemu, imali smo sljedeću situaciju. Ustavni osnov je pronađen za sve, osim za ono što je predlagala opozicija. Pošteno, rekao bi Đinđić. I ne samo to, nego su nas oni isti koji su pronašli ustavni osnov tamo gdje ga po njima ranije nije bilo, kao gospodin potpredsjednik Vlade Vuković, bez i trunke nelagode ovih dana u ovom, kako vole da kažu, visokom i uzvišenom domu, koji, bojim se, neće biti ni previsok ni preuzvišen ako bude dozvoljavao tako nešto, satima zamajavali jeftinim leksičko-semantičkim dilemama tipa da li nadzor znači nadgledanje, kontrolu ili nešto treće. Da to nije pošteno, znamo i bez Đinđića. Ali pitam se, da li išta bolje možemo očekivati od ljudi koji na svaku malo oporiju riječ što se čuje iz opozicionih klupa, galame i ustaju tobož u odbranu Poslovnika i dostojanstva Skupštine, a ćute kao zaliveni kad im se, primjera radi, opravdano prigovori kako su nekadašnjeg crnogorskog ministra policije nagradili saveznom funkcijom, uprkos tome što je onako bezdušno, mimo svih ljudskih i božjih zakona, da ne govorimo o međunarodnim konvencijama koje štite status izbjeglih lica, vratio u ratni oganj ljude čiji je jedini grijeh bio što nisu htjeli da prolivaju bratsku i komšijsku krv i tako im sasvim sigurno izrekao smrtnu presudu. Hroničar bilježi da se tim povodom, ali prekasno kao i vazda, oglasio i predsjednik Bulatović, i to dakako pod pritiskom međunarodnog faktora, rekavši da je to bila tragična greška. Da je jedina. Dakle, sada imamo sljedeću situaciju. Kao rezultat dubokog raskola u vladajućoj partiji činjenica je da nijedna strana u tom sukobu za sada nema snage za definitivni obračun. Dobili smo Zakon o Savjetu za bezbjednost i njime konstituisan jedan paradržavni organ koji predsjednik Republike na potpuno neustavan način želi izvršiti preraspodjelu političke moći na račun zakonodavne i izvršne vlasti. Mnogo argumenata je ovdje ponuđeno od strane opozicije u prilog tvrdnji da taj savjet ne samo što je neustavan, nego jednostavno neće moći da funkcioniše u praksi, osim ako Bulatovićeva strana, koja je insistirala na njegovom donošenju, ne uspije da ukloni predsjednika Vlade i predsjednika parlamenta, na čemu očigledno intenzivno radi. Pa čak i ako uspiju u tome, što im inače od srca želim, pod uslovom da nakon toga i sami idu doma, mi smo u ovoj raspravi ponudili niz hipotetičkih varijanti iz kojih se jasno vidi da ovaj zakon jednostavno nije sprovodiv u praksi. Ja mu, ukoliko u ovoj državi Crnoj Gori postoji i zrno pravde, a ono bi se moralo naći u Ustavnom sudu Crne Gore, proričem sudbinu kaktusovog cvijeta. S druge strane, imali smo ove dvije inicijative opet od strane eksponenata Bulatovićeve grupe, gospode Žižića i Božovića, i imali smo inicijativu Narodne sloge za formiranje komisije za kontrolu, odnosno nadzor nad radom službi bezbjednosti. Kako je to dobro primijetio kolega Rotković, ovaj odbor oko koga smo danas postigli nekakav kompromis, je formiran i prije nego je Skupština donijela ovu odluku, jer kao što smo vidjeli on je već inkorporiran u već usvojeni Zakon o bezbjednosti. Sve to zajedno je već pomalo i zariplija. I opet niko neće da pocrveni i opet profesionalna savjest naših predlagača, čudotvoraca,
ostaće neuznemirena. Nego, nakon svega ovoga, mi smo, gospodo, ipak prihvatili, kao što vidite, vašu ispruženu ruku, cijenimo to što ste popuštili, s nadom da kompromis, sa kojim, opet ponavljam, i nije smo previše zadovoljni, koji smo dakle postigli, nije izraz teškog stanja u kome ste se našli nakon očiglednog raskola u vašoj partiji, koji se osjeća na svakom koraku, od stanja u medijima, preko neprincipijelne i opasne predsjedničke kampanje predsjednika Bulatovića, do poluprazne sale na svečanom otvaranju Crnogorskog pozorišta. Htjeli bi da vjerujemo u vašu iskrenu zainteresovanost da se pitanje civilne kontrole policije ne samo normativno uredi, već i u praksi odvija na način koji će garantovati implementaciju standarda iz međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima u naš pravno-politički sistem, što će nas konačno približiti širokoj magistrali europske demokratije. Ukoliko se u praksi pak ispostavi da je sve ovo bio trik, opsjena, prevara ili fiktivni posao, ukoliko se pokaže da nijeste spremni da napokon izađete iz zone konzervativne, retrogradne ideološke i političke svijesti, pa prisluškivanja, premlaćivanja, praćenja, dosijeji i druga nevaljalstva koja karakterišu neslobodna društva ostanu naša praksa, onda vam zaista nema spasa. Samo ćete ubrzati i dati nove impulse procesu samodestrukcije koji vas i bez ovoga žestoko drma, prijeteći da vas za vijek i vjekov oduva sa političke scene. Mi smo tu, nemojte to nikako zaboraviti, pratimo, osluškujemo, jasno ne tako kako to radi policija, već kao ozbiljni i odgovorni politički ljudi koji su iskreno željeli ovaj mali, ali značajni iskorak na putu ka osvajanju slobode, kao ljudi duboko svjesni značaja one jednostavne istine, da niko ne može biti slobodan dok ne bude slobode za sve. Hvala.